Di napalabas, kasta unay ti pungtot ni Chona e di maamuan na anapan dinanon ni Jorin ni Elisa iti opisina da. Gapoy ti dayta. Inatap na nga inawagan ti balasang ti baro tapno agkita da. Impang ta ni Chona ni Elisa. Naamuan mo ti Criselda dayta. Iso nga inawagan na kat binalaagan na raytoy. Adi nasaktan ni Elisa. Iti sa bali abangir, inawis man ni Victor ni Dominic nga ginom. Naibaga na iti gayem na, at kayat ni Chona nga ayatan ni Jorin, kat ni Shasya. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapauluan. Iti barukong. Ada ka di parikot mau, ada kau. Kalpasan anak kasaritak ni Chona. Kinasaritak ti apo ko yo tatang. Apay? Saan ko lakit di nga ipalubos? Abasta dangran ken iruruman ni Chona ni Elisa. Apay kumang iruruman na? Nalaos ti luksaw na. Iti ipapan ni Jorin iti opisina da. Apaman anaamuan na nga dapay laeng enjay ti apo ko yo. Di ba't nag-overtime ako na? Wan, kat saan ang nagustuhan ni Chona dayta? Iso nga imbagak ka ni Elisa. Agik laengan iti trabaho na. Numadihat ta ti aramidan ni Chona ken kuana. Anya, tatang? Kasanaon di utang tayo kinisuna. No agikad ni Elisa. Kay palubusan na nga ta. Ay da. Bakonsensya akpay kiday. Di na palubusan ni Elisa. Iti trabaho na. Saan da utang tayo. Saan kumat nga ipalubos nga irurumanda ti anak ko, tatang? Mawatan ka, anak. Saan mo't nga tang aramidin ni Chona, dayta? Sa mataksan ba? Amo naman, tidakas kinasayaat. Anya? Amo na tinasaya at kunayaw, tata. Anak. Apay, tatang. Nasaya at kaditi panangagaw na kanyak ni Victor. Ulagkit di awan serbi na agayam. Nalakip mo manan, dayta, anak ko. Tungpal biyag, tatang. Saan ko amalipatan? Gapunta iso tinangipalay iti iti barukong ko. Anak ko. Nulangat saan anasimbang ti panunot ko. Ang mga nukiburak ti pamilyada. Saan, anak ko? Di nakarkaritan ni Chona. Takabailak nga agawon ni Victor. Kat marakrak amamimpinsan ti panagasawa da. Saan mo nga aramitan dayta, anak ko? Wan, tatang. Tauray kasanot kinasakit tinakam ko. Akas to'y tinagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Victor. Nakapanunot akpay lang itinasayaat. Kan adan ni Elisa apang ibukbukak iti amin apamatag ken oras ko. Agyaman akta sinong batam ti awag ko ken ka, Jorin iho.
Saan ka pakasanagan, Dad? Iliwliwag ko lang ti sakit tinakam ko. Yan saan ka ko mga agarami diti madi? Saan kayo madanagan, Dad? Nalabas nga minan ti inam. At daman ka magag, Dad. Anya tayo ta, iho. Pudno ka di nga anak dakken, Mami. Ha? Ngamin, mariknag kat sandak apat patgan. Patpat ganda ka, iho. Gaputa anak da ka. Apay nga ro dakas jay ti aramida ni Mami. Iho. Wen, da kayo. Mariknag ti kinapatag ko kada kayo. Ngam ni Mami, awan. Awan apulos mariknak abang matig na kanyak. Tatilatan bukod na arik na, ti pampanunudan na. Ammom ka di. Akal-kalpas mila nagapa. Anya. Natong panak gapo iti panang tilaw ko iti naramid na king ka. Medyo nakainumak asimang pat. Iso adya ako nalapdan tirik na. Tanapunuan akon. Ladingit, iho. No nadiswak ni Mami. Saan ka madanagan, Dad? Maawatan kayo. Kinamok nga agtep-tepel kailaan. Sige, iho. Agan anad ka. Buwan, Dad. Kinuray na kayo. Sige nga rodan, iho. Bye. Nasaktan man ang tirik na ni Jorin. Pulos lang amin asaan nga agbalbaliw ni Chona. No apay kiti anapudot launay tirik na nakada Criselda. Kat no panunutan, isuti si Babasol, ta inagaw na ken kuwan. Agpaiso nga tama aramid ni Ma'am Chona, iti mangdangran kanyak. Diyos ko, anya nga tati aramidag. Tungpalag ka din ni Nanang. Agikatak ka din iti trabaho. Ataw mawawag. Nimot, Jorin. Hello, Jorin? Agyamanak kasi nung batang tiyawag ko, Elisa. Ha? Abay ka sa tiboses mo. Kas ka na nabartag. Talaga na barta ka, Elisa. Gaputan na sakit, unay tinakam ko. Apay, anya tinapasamag. Yung mabaling personal nga ibagaking ka di amin, Elisa. Iso di na mabaling nga umainak danunan dito ayan ko. Sige. Nuadda ka dito balayo. Ladingitat. Saan ka mag-umay, Jorin? Awanak iji balay. Tadak dito yung house me. Anya? Maka umay karadi. Elisa. Sige, umayat. Takayat ko maamuan na niya ti problema. Agiyaman na, Elisa. Sikala di mabalin ko ang pangibagaan. Iti parikot ko. Alawan. Agpakadak lang ni Nanang, ha? Ang mga nusan, daka palubusan. Haman, Jorin.
Siya kung ti makaam mo ditoy. O, sige. Bye. Anya ti kinunam? Mapankay ti ayan ni Jorin? Wana nang. Itaman pa yan ang ginom. Ang mga noada parikot na. Sigurado lakit din, nanang. Sumip nga tan, anak. Didak pa kadanagan. Amok nga na dan ti bagik. Sige, saan ako niyagpay-agpay. Agur-ura yan ni Jorin iti dayjay a restaurant. Kasan na uno mairubo si anak mo? Agtalagak matkit di iti anak ko, tatang. Basta maibagalaan, uno makapagpakada. Wan matkit di di adal kinanakman. Tila ang parikot, kat no masalamaan dagiti adik. Iso nga raw. Awan pa'y matkit diti kasta akaso dito Nga, di tila amaw, anak ko. Wan matkit di Sige, orahin sa garaw. Ti saan asumi na iti panunot ko. Apay anapan nagbartek ni Jurien. Anya tiga po na. Apay nga ta? Tsak maawagan ti cellphone ni Jorin. Lobat nga ta? Liman kit di anti Chona ti awaga. Salud-sudag kan kwa na ni Jorin. Oh, kinagbirit. Saan matamawagan ti cellphone ni Auntie Chona? Tinasayaat. Mapanak laangan iti balayda. Pues, no iso ti gayat mo. Diag talawak. Berta, ising. Pidutin yung amin nga arwatek nga imbato ni Chona. Ipanyo itilogan ko. Darasin nyo! Unsaan? Ti amo sa anak ka pumanaw. Nauma akon iti aramidam. Ipagarup mo ka di sa anak nga agbyag no awan ka. Salbag ka. Namidduan at inumpanak ni Mami. Nasakit unay tinakam ko kingkwana. Jorin! Adan ni Elisa. Jorin! Isarding mo daytan. Nabartagkan. Gayat ko pa iti arak, Elisa. Huston. Muduin tabason. Saan? Di mo alaan ti basok. Gayat ko pa iti uminom.
Di mo ka di amo ang makapadakas iti salon at ti arak. Kaya't ko maibsan tinalaos. Asakit tinagam po Elisa. Isabay-bay anak lang. No dinakdanggan. Agawid akmat lang aron. Awan ti serbina ti ay ko dito no tinakdanggan. Idakon. Agore ka Elisa. Titakyag ko. Please. Saan ka pumanaw? Kaya't ko asikat ipangipiksa ak itirignak. Huh? Nagsakit tinakam ko kini mami. Apay, anya man ang tinapasamak kada kayo nga agina. Ay, tinungpanak manan ni mami. Anya? Anya't magagapo. Sikatiga po na, Elisa. Anya? Siyak. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. At siyak maawatan, Jorin. Nagpungtot ni mami. Itinaibagak king kuana. Nganudangran na ka. Kat saan laang nga ni mamim ti makalaban na. Nudi kat pati siyak nga anak na. Anya? Naibagam daytakin ni mamim. Wen, kat dagos atin ang panak. Sorry, Jorin. No siyak di makagapuan na saktan na kamanan ni mamim. Kat kapoy ti daytoy an amwak. Mabalin nga husto ti atap ni nanang. Nga anya. Amay turad nakmat adangran ni mamim. Saan kong ipalubos asaktan na ka ni mami Elisa? Saan na kami ang mabambantay ngag nanayon kini mamim? Iso ang nasaysaya at laangan. Nusurutak ti balakad kanyak ni nanang. Anya ti balakad na king ka. Kuna nangagik kataklangan iti trabaho. Ha? Saan, Elisa? Di ka agikat iti trabaho. Nakasagana ak amang salaknib king ka. No anyaman dagiti pangpanggapan ni mami kontra king ka. Jorin, kadagiti pagpakitam kanya ka kinasayaat mo. Maburport siya, anak. Elisa, Kunam anaragsak ka no kadwana. Kunam pa nakasagana ka amang salaknib kanya kadagiti agpanggap kanya kiti takas. wen, agpaiso dayta Elisa. Anya ti makagapo. No ti panaggayam ta. Saan nga umanay day ta arason, Jorin? Adda ka dipay, naununag ang makagapo. Oh! Abay, Uncle. Ada pa pa nanyo? Kasla, agapapura kayo apumanaw. Talaga pumanaw akon. Ha? Abay, anya tinapasama. Nagapa kami gapo iti panangtong panak injurin. Tinungpanak, kat jakmat na puutan tinangtong pakankwan. Oh my God. Kangay ko na pumanawag. Naayo pa ka. Sige, pumanawag. Sa anak ang narikat at kasarsarita. Dumanon ka dita balay. Kasaritam ti maldita nga antim, Shasha. Oh. Anya dito yan na mapaspasamak. Uray ni Jurine. Pimanaw, tanatumpa ka no ni Auntie Chona. Anya ti puon kan makagapu amin tagitoy.
Tinasayat. Dumano na. Ket kasaritak ni Auntie Chona. Jurin. Jurin, agring kan. Agsipngatan, agawitan. Jurin. Elisa. Saan ka pa yan nagawit? Wen. Gaputa siya kahit panawan ka. Bayat amat maturog ka. Sige. Bumangon kan tagawitan. Agsipngatan. Saan ang agawit di balay? Anya? Sigurado ang madanagan lakit ti dadakkel mo. No di da ka masangpatan. Iso pangasim. Bumangon ka hanta agawitan. Sigalatan ti agawit di balay yo, Elisa. Ken agyaman ak. Ti panang bantay mo kanyak. Bayat amat maturgak. Kabayatan ti panaturog mo. Ada na isawang mo atsak tupulos malipatan, Jurin. Ha? Anya ka na isawang ko, Elisa. Tsaka mo nagpay suday ching impagam. Wano bunga lang tinairot at turog mo. Wano itinalaos sa apartek mo. Anya ka diti imbagak, bayat ti panaturog ko, Elisa. Di mo tamagam. Lagi pang kiti No niya tinaitagtagainap mo. Awan ti malagip ko. Isa please. Ibagam ko man o anya tinaisawang ko bayat ti panaturog ko. Jurin. Anya ti imbagak, Elisa. Sige. Ibagak. Nga masaplasong batam tumat nga ron ti saludsud ko kan ka. Naamok laki di ti sungbat ti saludsod mo. Ikarik. Sungbatak, Elisa. Sige. Anya nga ron tinisawang ko itay. Kunam nga nakapatpatagak unay kan ka. Kat ti saludsud ko. Agpaiso ka di, Jurin. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela na pauluan. Si iti barukong.